Gülbek Emre'nin konsertine geldik. Dram teatrını aldım. Men onu arkamda turgan kişi tegiler karabay koydu da. Men kandan görünsem ошол киши деле ошондой көрүнөт да. Жаштыктын сыры эмне бек байке деп сураш керек болуп атат. Концерттер ошто Баймова Иманбек, Бекбарбиев, Кеңеш тобу дейт. Жакында легендарлуу Ильяс Абдыразаков келет. Таласты кыз менен баштасам таарынган жоксуздарбы? Таарынбаңыздар эми. Ал эми чыккам да мен башында. Болдай бүтүн окшойт калганыңыз сизге. Бербек Иманбеков, бір кылчалар болсын. Сайын сулап, салқын жел жылап, сайын сүйіп, машып тұра. Сен табарға, мен таса, неші